Kanonye mbifuriza igicamunsi cyiza, igicamunsi cy'umugisha, kuri uwo two mu masaha yo ku gicamunsi, igicamunsi cy'umugisha kuri uwo two mu masaha k'umugoroba, biraza guterwa n'ukuntu ingengabihe yawe ihagaze. Turinjiye rero twinjiye mu makuru. Bwana Kalimba, impabura igicamunsi cyiza. Igicamunsi cyiza, igicamunsi cy'umugisha Bwana Moses, ari nako nanone twifuriza amahoro n'imigisha impagarike n'ubugingo mu mitima y'abadukurikira buri munsi. Yes, birumvikana rero ngira ngo urabona yuko akavura katangiye kugenda rwose kaba kavura. Njye kaba kangezemo mba natangiye no kwifuriza. Njyewe ntabwo buri ibintu byo kwifubika ntabwo mbibagamo. Yes, birumvikana rero tugarutse mu makuru, tugarutse mu cyitwa imiripuko, ariko twibanda mu gihugu cy'u Burundi. Ngira ngo hari amakuru menshi cyane tuhafite arebana n'umutekano, politiki na diplomasi. Ngira ngo babonye yuko imyitozo noneho yatangiye gukoreshwamo imbunda ziremereye. Imyitozo yatangiye kugaragaramo imbunda ziri mu bwoko bw'ama-BM artilleries, zo zigiye gukoreshwa ku mirongo y'imbere ku bw'umwanzi bamaze kumenya yuko afite buri kimwe. Yego, Byose turabyinjiramo tumenye ikibyihishe inyuma. yes, tugiye kuba tubikomazo, ariko kandi tubiva imuzingo. Muraza kunyemera dusimbukire mu bice bigiye bitandukanye, tugende twa-updatinga abantu, kuko nk'ubu munyemere mbabwire yuko nk'ahitwa Kibira cyangwa se Cibitoke, iyi myitozo irakomeje ku rwego rwo hejuru. Turaza kuba tubyinjiramo gatanu kuri kagenzi kako. Turaza gusimbukira mu bice by'ahitwa za Jumbura. Umutekano ngira ngo urabona ko wamaze kuba muke. Icyitwa kongera abasirikare kirimo kirakorwa ku rwego rwo hejuru. Turaza kuba tubikomozo tubiva imuzingo. Turaza kuba tunyarukira mu bice bigiye bitandukanye, tugende tuba-updatinga. Muraza kunyemera tugaruke gato ku banyapolitiki hano bamaze guhangana. Babonye ko perezida w'igihugu cy'u Rwanda yahuriye muri Qatar n'uwitwa Tshisekedi Tshilombo. Ariko njye nabonye ukuntu bareba n'abaseka. Shaka kuvuga ati mana yanjye kuko ukora ibitangaza. Ni umugabo wari waravuze ko ariko ko bazahurira mu ijuru. Yavuze ko bazahura mu ijuru, ariko Bwana Moses, kuguha kino gihugu cya Kongo ngo ukiyobore, Yego, wacangamukirwa niyo warayoboye isi yose. yes, birumvikana rero tugiye kuba tubyinjiramo byose tubigarukaho gatanu kuri kagenzi kako. Turaza gusimbukira mu bice bigiye bitandukanye, by'umwihariko tugende tubabwira amakuru menshi cyane. Ku kibuga cy'indege cya Bujumbura hari ibikoresho mu kanya gato byitegurwa kuza kuba bihageza. Uraza kumenya ese mu buhe bwoko bimeze bite. Turaza kuba tuba-updatinga duca mu bice bigiye bitandukanye, ariko hari umuntu uri hano za Cibitoke umaze iminsi umbwira yuko rwose adukurikira cyane. Dushatse gutangaza amazina y'igiko turamusuhuje. Turaza kuba dukomeza kuri byinshi cyane rero bigiye bitandukanye. Uraza kunyemera ibi bintu nubwo akabeho kameze nabi, ariko tubyinjiremo dufite akantu k'agakurajeri. Kuraje yo ntiyabura. Ntabwo wakora kano kazi udafite kuraje, ntibibaho. Ibirenze kuvuga uranatekereza. Yego, ubwo umuntu utari wakora subscribe wamubwira iki? Yego, yes, reka twinjiye rero. Ni ukuvuga ngo rero tutagiye mu bintu byinshi, reka duhite duhera hano by'umwihariko muri ibi bice bya Cibitoke. N'ubundi aha wavugaga ko ufite abantu, tubanze turebe. Ngira ngo byakomeje kugenda bigaragara. Nkubwira nti wabibonye ko batangiye kwiga inkoho y'imbunda ziremereye, wabibonye uko situwasiyo ihagaze. Nkubwira nti ibintu bishobora kuza gukomera. Nkubwira nti iyi myiteguro idasanzwe irimo iragaragaza yuko ishobora kuza gukora akantu. Mu mboni zawe tumaze iminsi twumva amagambo y'uwitwa General Neva cyangwa se Perezida Evariste Ndayishimiye. Ibiweho urabibona ute? Mu mboni zanjye, ku ruhande rw'imyiteguro y'imbonerakure no ku ruhande rw'igisirikare cya FDNB, ndabona n'ubundi icyo bari kwitegura mu guhangana n'uwo bita umwanzi. Yego, cyangwa se mu guhangana n'uwo bita umwanzi, kandi umwanzi nawe arakuta umwanzi. Urumva yuko ni intambara igiye kuba mu gihugu cy'u Burundi mu buryo bugaragara, buri muntu wese abona ndetse n'ibyo twumva biragaragara. Kandi n'igisirikare cy'u Burundi FDNB n'urubyiruko rw'imbonerakure n'abaturage bakuyemo abandi bavuye muri Kongo bakajyanwa mu gihugu cy'u Burundi kugira ngo bajye kongerera imbaraga FDNB cyangwa urubyiruko rw'imbonerakure. Urabona yuko rwose nabo bakomeje kugenda bitegura, kandi ari nako rero gitabara ngo mu bice birimo bitandukanye by'abari ku butaka bwa Kongo, mu bice birimo bitandukanye hano mu gihugu cy'u Burundi naho irahari, yamaze kuhashinga amatako. Nayo ikomeje kuvuga yuko ishaka gutabara abaturage ba hano mu
ingengabitekerezo ziganisha ku ivanguramoko hano mu gihugu cy'u Burundi, aribyo Tabara ivuga yuko ishaka kurwanya, akaba ari nabwo bwoba bwa Moses ubona abanyepolitiki ba kino gihugu bafite bavuga yuko M23 ishobora kuzafasha Red Tabara, kuko ibyo Red Tabara ivuga yuko ishaka kurwanirira ni nabyo M23 irwanirira hano ku butaka bwa Kongo. Yes, ndabona Perezida Kagame yahuye na Tshisekedi. Perezida Paul Kagame rero kuri uyu wa kabiri, ubwo byari ku munsi w'ejo, yahuriye na Tshisekedi i Doha na mugenzi we Felix Antoine Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kubahuza rero bahujijwe n'umuyobozi wa Katari, ngira ngo benshi baramuzi, Sheikh Timami niwe wabahuje, ndetse ibiro ntaramakuru bya Reuters byo by'Abongereza biravuga yuko aba bakuru b'ibihugu bombi bagiranye ibiganiro imbonakubone, barebana amaso ku maso. Itangazo rero ryahuriweho ryasohowe nyuma yo guhura rivuga ko abakuru b'ibihugu bombi nyuma bemeranyije ko mu rwego rwo gushyiraho iminsi ihamye ku bw'amahoro arambuye, Perezida Paul Kagame na Tshisekedi bahuye mu gihe u Rwanda na Kongo na Kinshasa bimaze igihe birebana ayingwe kubera intambara iri kubera ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kubera umutwe wa M23. Umuryango rero w'abibumbye n'ibihugu bitandukanye byinshi ngo bishinza u Rwanda gufasha M23, ndetse kandi ngo ibirego byinshi rukumvikana rubihakana, ariko kandi ibi ngibi inshuro nyinshi ngo bamakurikirana hafi bya politike bareba bagasanga nibyo, kuko nta bimenyetso Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igaragaza. Birumvikana yuko rero icyo nacyo ari ikibazo gikomeye. Si byo rero turi bugarukeho cyane, ahubwo ubwo kari agakemari update katubanze turebere hamwe amwe mu makuru arimo aturuka by'umwihariko hano mu ishyamba rya Kibira. Imyiteguro irakomeje bwana Karemba. Ishyamba ryo mu Kibira ni inzira y'urupfu ku ruhande rw'abasirikare b'Abarundi, Abarundi basigaye bavuga, kuko niba hadeployinzwe abasirikare 1000, yego byanga bikunda bagomba kugaruka 3500 cyangwa se 3. Bakabaza bati se byagenze bite ko twadeployinze abasirikare benshi n'intwaro mukamugarukanye intwaro nkeya n'abasirikare benshi mukamugaruye ari ibiramba abandi ari inkomere? Bakavuga bati twakubiswe n'inkuba. Yego, urumva yuko ni ibintu bikomeye. Ishyamba ryo mu Kibira ni ishyamba rikomeje kuba ishyamba ry'ibyago cyangwa inzira y'urupfu nk'uko Abarundi bakomeje kubivuga, kandi bigaragara yuko uko umunsi ugenda uzahaza undi niko bikomeza kugenda bikomera bihindura isura. Ukurikije zirita zikomeje guturuka mu ishyamba ryo mu Kibira, ndetse na zirita ziri guturuka ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi, baravuga yuko inkuba bari guhangana nayo hariya mu ishyamba ryo mu Kibira bagomba gukomeza guhangana nayo kandi ngo bazayitsinda, kandi iyo nkuba nayo ikanuye amaso. Yes, birumvikana rero ibyo bintu byose ni ibintu bikomeje kugenda bikana ndetse binafata indi ntera. Ngira ngo amakuru arebana n'umutekano, politike na diplomasi, ngira ngo turimo turagenda dukomeza kugenda tuyakurikirana. Wamaze kubona yuko abanyapolitiki bagiye batandukanye n'ubundi mu gihugu cy'u Burundi bakomeje guhaguruka bavuga yuko ibintu bitari bwumvikane, ndetse igihugu cy'u Burundi mu gihe kiri bukomeze ibyo kiri gukora gishobora kuza kwigiramo ingaruka zikomeye cyane. Ni ukuvuga ngo biri kugaragara uyu Evariste Ndayishimiye, yego, hari abo yita ngo ni abadiveriseri cyangwa abamurwanya rero bakomeje gutekereza cyangwa gukeka yuko abamurwanya bashobora no gukoresha abanyepolitike batandukanye batavuga rumwe nawe n'abavuga rumwe nawe, bashobora kuba bamugambanira. Akaba ari nayo mpamvu ubona n'ubundi uyu n'umugabo Evariste Ndayishimiye akomeje kugenda yisanga mu bibazo bikomeye, kandi bikanahurizwamo hamwe nk'uko nabikubwiye kugira ngo ku munsi w'ejo n'ubundi abisubiramo yuko abaturage ikigereranyo cyakozwe n'abashakashatsi mu busesenguzi bwa politiki ndetse n'ubusesenguzi bw'imibereho ya sosiyete sivile mu gihugu cy'u Burundi, 70% ngo abaturage ntabwo bishimiye ibikorwa biri gukorwa n'abanyapolitiki bakiri mu gihugu cy'u Burundi. Birumvikana yuko rero ibyo nabyo ni ikibazo gikomeye cyane. Ngira ngo abanyapolitiki bagiye batandukanye maze iminsi bakurikira, barimo Agathon Rwasa, abanyapolitike barimo aba bagabo bari bafunze, uyu wahoze akuriye polisi Bunyoni, ngira ngo uramuzi,
maze iminsi nkurikira abanyapolitiki bagiye batandukanye by'umwihariko hagati mu nzego za leta, indani mu nzego za gisirikare, kumvikana guhari ni guke, barimo bamwe baravuga abandi bati dushobora guhura n'ibibazo kubera aba, abandi dushobora guhura n'ibibazo kubera aba. Urumva icyo ni ikibazo gikomeye kandi kigaragaza ko isaha n'isaha ibintu bishobora guhindura isura bwana Karemba. ibintu bishobora guhindura isura kandi isura yamaze guhinduka ahubwo bigiye gukomera. Bigiye gukomera. Ntabwo ibintu biri bworohe kuko katurebe hano inkuru ndimo ndabona ati ingabo z'abarundi na wazalina na FDLR na update yaringezeho bamaze kuva hitwa Minembwe. Yes, birumvikana rero katwikomereze, amakuru ni menshi cyane arebana n'umutekano, politike na diplomasi. Ubwo reka bagiye kugaruka iwayo i Burundi, kandi nimba haragiye 2000 hagarutse icyabiri. Niko biba bimeze. Aba nabo tuvuga ni benshi, uretse ko tuba twanga guhamura abaturage b'abarundi. Twebwe tuba nubwo tuvuga amakuru, ariko tuba twanga no gukura imitima abaturage mu Burundi, kuko aka kanya ibibazo bikomeye. Mukomere kandi inshuti bavandimwe. Yes, katwikomereze tugaruke gato ku makuru nanone arimo aturuka, ngira ngo wabonye izi ntwaro barimo baratozwa, izi mbonerakure ni nini, harimo BM21, harimo BM12, harimo izi ntwaro zo mu bwoko bwa 60mm nouveau modeli, harimo izi ntwaro zemereza mu kagiye atandukanye. Nge sindi umusirikare by the way, ubwo yenda Karemba weho aribwo uzi kijyanye n'intwaro ra? Ndazizi, ndagerageza, ariko ndumva atari cyo cy'ingenzi cyane. No kuvuga ngo rero izi ntwaro barimo barazitozwa mu buhe buryo? Mu buryo bwo kurinda imipaka. Ngira ngo ubwo hari ikintu giho nibajishe, kurinda imipaka buriya bakoresha imbunda ziremereye. Ariko se ino mbunda ya BM23 yego birabigoye. Kandi binavuga yuko hano mu gihugu cy'u Burundi n'abafite ubushobozi bwo kuzikoresha zino mbunda ziri mu bwoko bw'ama BM ngo ni bakeya. Buriya ngo n'abantu bafite mu gisirikare cy'u Burundi baba IT bashobora kuba bakoresha izi ndege za drone ziri mu bwoko bwa kamikaze. Yego, yuko bivuga yuko uyu Evariste Ndayishimiye yemerewe n'igihugu cy'u Burundi yuko kizamuhereza zino drone za kamikaze zigera kuri 6 kugira ngo ebyiri muri zo zamaze no kuhashyika. Yego, biravuga rero yuko habaye ihurizo ry'uko hari aba IT bakeya bashobora kuba bakoresha zino ndege ziri mu bwoko bwa drone ziri mu bwoko bwa kamikaze n'izindi zitandukanye. Bikavugwa yuko igihugu cy'u Burundi nikimara gutanga zino ndege cyangwa se no gutanga systeme bashaka kubahereza ngo bagiye kuzajya bifashisha kugira ngo barinde umutekano w'igihugu cyabo mu buryo buri systematically. yego, ngo bazabahereza nabo kwifashisha, abasirikare bo kwifashisha bazajya bahembwa n'igihugu cy'u Burundi. Uri kumva ariko politike ya bino bihugu byo muri Burengerazuba bw'isi irakaze. drone za kamikaze baguhaye suko 25 cyangwa 58 barakubwiye batari ko izi ndege mwe nta bantu mufite bo gukoresha zino ndege, turabazanira iki abakozi bazazikoresha tayari mu gihe kingana n'imyaka 3 cyangwa 4 y'amafaranga akaguze za ndege. Yego, bazaba yagarusha na ya nyungu yindi ku ruhande, muri bwa buryo buri ku ruhande by'urugoshe wa gorogoshe ko abana byarumva bavuga nawe nyine bayigereho. Birumvikana yuko rero icyo ari ikibazo gikomeye cyane, kandi ikibazo Afurika igifite, ngira ngo wagiye ubibona mu buseruko bwa RDC. Kuzana igikoresho bazana n'abagikoresha. Urumva icyo ni ikibazo gikomeye cyane. Andi makuru nanone arimo agenda atugeraho ni umutekano muke ukomeje kugaragara i Bujumbura mu masaha y'ijoro. Barakikanga yuko isaha n'isaha aduyi ashobora kugira gute kubinjira, nabyo byo ni ibibazo bikomeye cyane. Buriya guhora wikanga aduyi n'ubundi isaha n'isaha yaza. Ikibazo ahubwo nuko n'abaturage bamwe na bamwe bakomeje kubirenganira. N'abaturage batuye hano mu mujyi wa Bujumbura bakomoka hariya mu bice bya za Minembwe, bakomoka muri ya misozi za Shabunda, za Uvira n'ibindi n'ahandi hatandukanye hari amazi Sud Kivu. Abenshi barimo barabirukana bavuga ngo bashobora kuba ari abagambanyi. Urumva ni ikibazo, ariko cyane cyane abanyamurenge
abanyamurenge n'ubundi nibo cyane, nibo bavuka muri iriya misozi ya Minembwe n'ubundi hari umurenge, ni nabo bavuka muri iriya bice bya hariya muri za Uvira cyane, nibo usanga biganje kurusha indi mibare. yego Nibo bakomeje no gukorerwa ibikorwa by'ubwicanyi cyangwa ibicarubozo, nibo bafunga umunsi ku munsi, ngo bene wabo bakomoka mu bwoko bw'abatutsi ngo nibo bashaka gukuraho ubutegetsi bwa perezida Evariste Ndayishimiye. Ibintu biteye agahinda, binababaje pe. ikibazo gikomeye cyane. Gikomeye. Yes, bwana Kalimba Aimable, reka mushimire dusoreze aha ngaha. Yego urakoze cyane bwana Moses.